Oboroso bw'umugusi. Manchumo ligaria Ensoko TV karibu sana sema yakurwa Ensoko ensa emo hasobot koboiga bwe 25 narimo ase umutinyoga ho gatano narimo mwaka bwe chirubere 25 ne Monchenkoro kwa Clinton Ndigi nugosaba kwanenga kwa nyara ko bakugutwara rituko rigiya ryarengeri tambe kwegokire nemeroberio yaga Andreira Sembeo ne kinga kibono ngokumanyari ayenekiwe kurwase chinse County ya Kisii, county ya Nyamira, na bigo county chonse ya 45 na ibira sabali kibaito ba mangana babikire kambi kwenekia tuchikunyaka batogo sanga ase enjira ere engia aseri baga ya bakombata sekuru ase studio ya kabere twakwariga ndrika ransuike kurbono oika omwerio senge nchame sema yakurwa Ensoko ensa emo achakira bono. Karibu sana mwanchumo rigaria bono botukobwara togochakana robotiro kobwatia ekigambero ekenene ase county ya Kisii kobwaterana na wabisa boborendi hamo nababwatani ao nigo mu basolero basambenya sore gwetania chikilo 52 eyo isaine chimilioni 13 nabige sukari etaikiraneti ekerengo isaine chiribu 52 eyo yabeira se ekigambero ya Kisii kurwaso mwaka bwe chirubere 2023 bunago tumanyo murikito Frida Kerubo. Ekigambero gia Kisii kubwaterana nabo bisa n'abanyanyimbo amo n'ababwatani ao nigo mu basolero basamba enyasole gwetania chikiro 52 eisaine chimilioni 13 nabo igo eskali etali engikirano eisaine chiribu 52 eyabeire ase ekigambero gia Kisii kuru mwaka bwe chiribu 2013. Ogukwana ekerekyo munachebina bw'ekigambero gia Kisii Milde Dobura oyoeneke buna enyasole amoneskali eyo nigo yabeire ase ekigambero ekyo ase gikake emyaka 52 goikabono iga nabo igo ekerenga gyokubisamba na gosiria ebiasara by'amagendo ebyo birabeke amagima y'abantu asa kongo. Over 700 kgs of bang. The value is over 18 million. Over 18 million, yes. So those are the exhibits that we have taken from our courts. And some of them were being stored at the offices of our various stakeholders. Impounding illegal sugar, is not released back into the society, and also to deal with the issue of space within our courtrooms and within the institutions that have been holding them for a very long while. Some of these exhibits have been within our premises for a very long time, since 2018. Nere asense moyaye omonene bw'abanyanyimbo emi county ya Kisii Ronald Kirui nigo aburiria abananchi wechya kubwaterana aso gukora omuchando yo bw'amariogo yogotindia ase binyoro. So this exercise that was supervised and authorized by the court bring an end to the chain of custody of exhibits, and that gives us public confidence that wherever we confiscate this harmful substance from the community, it ends to court, and the court authorizes its destructions, bringing it to an end. So we want to ask the members of the public that are out there that these issues of drugs, we must all confront together. We must all ensure
that we live in society that is free from drugs. Dr. Marita Oimeke no muteneneri w'enyagitari ya Kisii and Teaching Referral oyoneke buna abaroira bange abo bale ase ward elia y'abantu bale no muchando bw'obongo abange babo nabasaye abo bagotwara emichando buneyo kubwatikana no butumiki bwa maliogo yogotindia. When we see such quantities being brought here for destruction, it's evidence that we need to work collaboratively together to end the menace out here. Otherwise, it's really destroying our young people, who most of them, once they get the mental health complications, it's very costly to treat them. It takes them long. Some of them have to quit jobs, and therefore, if we were to sit down and calculate the cost implication to our health and our society is so huge. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nebono murikito Frida Kerubo na roboti rwa senchira yobo ikranto goskabose mancho morigeria ritukori rero nigo mwakilisha basubati ase county ya Kisii Doris Aburi ayanyara ko bakago ikirana ase chinse muchagesero ase wodi ya Riana ebungi abonchari abu ase bono araria bene yanga yayo gochokorie kergo kyobo jumbe bwe bunge yo ka okona segeti ekyo kyagesero nigo bono donya abudri abanchari banyara ko bakomusira ase gange yaye buna gotumanyo murikito Debora Mwenesi. Itukolia rero nigomo women rep we county ya Kisii Donya Doris Toto aikera na ase chinsemo chia gisero imeye wodi ya Riana bonchari awasara lia bene ganga yaye yokoligekero gokyobo jumbe bwo bonchari ambere gaiga abantu baminto umuse ndete obotaka bwere bonchari mama nyeti bonchari kwa lazima mpaka basomege ta bonchari na bonchari ekerego che map bonchari mpaka nyore chipara bonchari mpaka towe national school ekimoche moche monyore ngake bicha moche motebeli tukoliri Donya begete kerebi na liato tebeli ngotore tarale national school gokwana segeti gya gesero nigo mongina Donya basabira abanchari banyare komosira ase ogoncholeli oborai na komochora buno mujumbe omusubati elio abalentera amagenderero bonchari inumondi anye twanje tyo mutwoyone ekagaro mutwana gobekena yaka minto anjoko boko kwane onye twanje tyo koboko anje no elo kogoro onye twanje tikende pi anje no ene liogi onye twangire pi Donya anje speed yane okolia magendera togende mutwe oigo nigaba gosirie balia bagukwana chinkwana chiogoteba buna eretali moiborwa bwe bunge yo ya bonchari Donya tokoba mujumbe ngo kobaye toiboiri bonchari igorentire yana babolia bakungu morenga abakungu kwerenta tole mwana bakakora itobagotoreta twatiga baibuli baito twacha twaroku aiga mwa Donya kolibote ligetaseni gyensoko elietaliane Debora Mwenesi. Biamono murikito Debora Mwenesi togoskabose mwancho murigeria soroboti ronde ekegambero kurwase omuchibuge mboni gori tukoria rero yatwara egikaro amona bamenyi bensemo ya Kenya segeti ya Kenya Green Stadium hebunge abo machoge bora bwase county ya Kisii elikone kyabuna ngoba seme bale abana inchi igoro yobokoreri bwebigambero abayigo gosangeria ebirangerero byabo kubwatekana no bokoreri bwebigambero byo ka ukwana segeti ekyo nbose negetaseni kegagia Nsoko TV nigo bono umona chibina sekegambero ekyo Solomon Nyatichi anyare ko bakagoteba buna nigo ebina byamaremo kurwa sorogongo rwa gusi bibucheta ase bigambero na komenta buna nigo abange batabwati obomanyi igoro yechinchira chokogayana ebinebyo murikito Apolinari Sakama nware ngasayo roboti rwa yasenchira bwikira urenchera ya mayugukini obokoreri bwebigambero gochiase abana inchi Nigoli tukolia rere kigambero ky'ogembo gyatwarege ikaro amo n'abamenyi ba Kenya eliko basemya igoro y'obokoreri bw'ebigambero nabo igogosangerera ibirengero ao kurwa asabamenyi abo igoro y'obokoreri bw'ebigambero ugo chiase bare. Kwa majina mimi naitwa Solomon Ngetich. Mimi ni hakimu senior principal magistrate katika Ogembo Law Court. Tunapofanya kazi wale ambao wametuachiri kazi ni wananchi
ndiposa lazima tukutane na wao ili waweze kusema kama wametosheka na kazi yetu, kama wako na shida waseme, ili tuweze kuboresha huduma ya mahakama. Naitwa Abednego Wambua, Assistant County Commissioner, Magena Division. Tumekuwa na siku ya koti hapa Kenyenya. Tunashukuru mahakama, tunashukuru wananchi kwa kufika na pia machifu wetu kwa kufika ili kusikia malalamishi ya wananchi na kuona mahali ambapo sisi kama serikali tunarekebisha ili tuhakikishe wananchi wote wanapata huduma kwa haki. Endemero kobo chando munenase orogongo rwagusi igikoirera mariomana nabo iguguika amakweri nigonya ticha koteba buna bange mbabwati obumanyi iguriye chinchera cyokugayana ebina bya marimo. Nafikiri ile chambo ambayo inafanya hizi kesi zikuwe ama silete watu kupigana sana ni kwa sababu watu hawajajua njia ya kufanya succession. Na leo ndio nimeelezea watu ya kwamba kama shamba ni ya mtu marehemu, hakuna njia nyingine ya kurithi ama kugawa hiyo shamba mpaka succession ifanyike. So nafikiri hiyo ndio shida sana yenye pengine watu hawajui njia ya kufuata na pengine njia tena maneno ya gharama. Lakini gharama si kubwa sababu fees ambayo inalipwa kufile case ya succession sio mingi. Boigo keroyo mona bwato possible bwo kwenekya buna ekina kyae kyanyarire kuna chwa sencherere ngia neyo guisanekia. So kwanza vile mnavyojua ya kwamba idara ya mahakama kazi yake kubwa ni kulinda haki. Na haki kama ya kusikiliza kesi kwa njia ambaye ni tunamaliza kesi kwa njia ya haraka, ya kwamba yule mshtakiwa amepata stakabadhi zote za kesi ili aweze kujitetea vizuri. Na ikiwa mwananchi yote ako na shida ama hajahudumia vizuri ama haki yake haijalindwa, tuseme wakiwa kwa mikono ya polisi, anafaa aseme kotini na koti itaweza kuchukua kuweza kutatua hiyo maneno. Haba menya ubanyoro bosemi obuo nabo igokwenyorera libaga lya bwene lyokwebureria amaborio mbabu atayaiga bagoteba. Nashukuru katika Kenyenya na Ogembo Robot kwa kutuletea hii ushawishi wote hapa katika mji ya Kenyenya. Ndabona ndomotoka nitini to kangambia mono asa mahakama ito ya Ogembo gocha kotoa bosemia asiri tukuliara asomo juito Kenyenya. Neto to kubingana yakunyaka na to branch ye court na intu ekoba ama na intu ga igasomo cyo Kenyenya ile bine byoto bigotokaga byarera anga ntoko na kogana kuna chigaro cyogembo. Ko reporter Getasini Gensoko TV kurwase chinsemo cha Kenyenya igotoke bunge ya Bomachogo Borabwe County ya Kisii nchereta na Apollinaris akama Tukoskabusio mwanchu murigeria sorbotironde musasiroti bwe kanisa Catholic parish ya Ugembo Father Geoffrey Onsare niko bono asemirie na ko bamanya ba Kristo igoro yo musaraba haneno musaraba hurio kobekwa hase embera chingaki montanya rako baga koenigwa hanigo hagocha maiga yake korekia bwango igakyo musaraba gutogorwa kurwa sembera chitariki 10 cyumutinyi oyiga hase chinse mu cya Ugembo ibungi abo machoge chache engana Father Onsare haruro okubole ocyasaba gusibonsi asubwamo kumanya ekerenga kyo musaraba ase emebere na boigo hase ekerisia korengana ne Biblia encha totalira se parish na gotaka kurotota korekaria korekanite ntogendera te gusaba musaraba bado no rase ekerisia ore kanisa mali kora nkionyo mwetor mwali gereri no musaraba ore to baeta matuko merongene ilinde tugendera gusaba matukaya gakoera towe chikujuirani so far mwabori nga mbatebi kyabere gosondo chire gontebi yego tigara kabo bisubwane ikyagara uika nduwa obwasiole na uwegenu asomonto chigoteba manganahe gotegara toro bisyo bonge bwa Kristo service
na abande babori ningia matuko 40 gintalenge ko baera 7 hours wase 24 hours wase immediately gali kanisa nige buate ebicha ya Nyasaye tatageti bantu bakwe gate tanto bamumanye nindi bacha sobo ene na nigaro molemelia story in fact ekero ogosoma Petero ya kabiri isatu kianda Paulo ali Petero ali kulikira abakristo bangete komoki ogocha kwa Nyasaye na kuirana kwa kabiri kwa Yesu Kristo ngiatara aretera kugambiwa ningiatara iranera ngenga kiabere nyinga mono baganyira mono maybe Nyasaye nigaro mongora na taligokea gore abantu bae naliri abalikirete obatenga Nyasaye nigaro molemereri astore. God is patient to us agotolemereri na boigo kerosoma Paulo agulikira Timotheo 2:4 Mwancho muligere chidaka 15 na ibere cha butokirigoro yensa emo ya bono butuko tokoro mutimo komo kega studio ya kabere toskare korana ndase kagetare gitamba sensemo ya kabere togenda gwesema mangi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba Mamelia kenena poto
boigo ntukwi baba sai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chi atalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Mbongo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Ebagoteba ngo yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye Soko TV Oboroso Bumugusi Bwana mwancho mworigereria karibu sana sense mega ya kabire mesemba yakurwa Soko ensa butuko bwaro chideka cha utukire 20 na isato togoska busia sorobo tuko bwate mo jumbe wense mo bunge ya mwala na bwego mo bwatani bo marai wense kurwa sense mo ya ukambani mheshimiwa Vincent Musyoka niganyare ko baga ko mo chiga tia bare kurwa sense media yo kwamerire serikali hase okubasiria abasaye na bwego ko bawucherera abanyare ko baba ko enekia okurobekana ase bono hanyare ko baga ko enekia buna emeroberio nigagandrote ko enekiwa ase enseme yo asate bire umurai wense onyare ko baga ko beka emeroberio yo kokonya abana inchi kurwa se chinsemo kwenyorra magendro. Wengine walipiga mdomo wakaambia majenzi waende sijui wakachome wapi, na nyinyi jenzi wa hapa mmesema badala ya kuenda kuchoma sisi tutajipea shughuli tuweze kulaunch basi yetu. Wapi makofi kwenu? People who call themselves leaders, but instead of offering solutions, they are inciting our youths, they are inciting our Gen Zs to ban Kenya. We have no room for such leaders. And we want to warn leaders, and especially these opposition leaders who have nothing to offer for our country. And the best they can do is to strategically place themselves as opportunists.
mmeona hata wengine jana. Hati sasa wanakimbia na wengine hata ni wa hii region yetu. Wanakimbia huku kote wakitafuta nani aliumia katika maandamano iliyopita. Hati ndio wapigwe picha. Ndio waonekane sasa wanasimama na wale ambao waliumia. Yet wao wenyewe ndio walincite vijana waende nje wakaandamane. Na kwa sababu gani? Wao wenyewe ndio walileta mapropaganda za finance bills, uongo mtupu ambao walidanganya vijana wetu kwamba even hiyo finance bill ambayo iliumiza vijana wetu eti ilikuwa na shida. Na mumeona hata hii finance bill ya last week, mumeona wakijaribu kuleta propaganda. Lakini hii wakati tulikuwa tumejipanga. Mtu akidanganyana katika TV tunamwambia atuonyeshe ni wapi. Simuliona wakizubaa. Simuliwaona mtu anaulizwa ni wapi iko hiyo. Wengine wanasema sijui iko hapa, sijui inalipishwa, unaulizwa iko wapi? Wengine wanazubaa. Muliona ama hamkuona? Na hiyo ndio walifanya wakati uliopita. Na baada ya kufanya hivyo na vijana wetu kuumia kwa sababu yao wenyewe, sasa wao ndio wana incite vijana tena waende wakachome nchi yetu. Tukosikabosio soroboti ronde mwanjo murigadio mwaseneta bwe county ya Nyamira mheshimiwa wa Kongo Mugeni ni garuro kobode gocha sabagusi bonsi kwene kyango yasokia bara sobonge kweri kya kobaba kichukura eligo kya kwane kya nkomusira bare oyo mwaba Dr. Fred Matiang'i yoro kirega yokoriye kergo kyobara ibwense chinga kecho ni gamo chiregati yemerubiri ya serikali ya bono asogotayikirania chira chiae nabo igo kwene kya abana inchi nkonyora bari baga yokwegenderia semerubiri yabo ya butambe. So Njengo tabanga abagusimwa SPS mwabeta pasta anyona ayo kare kolera amavuta toko byo mongero ara ubute ruto ga yete chikura tabange gasi kwa kwa silingi 300 abange na monyole 300 moko ga kai oliga to chande iga ile ta tabanga mama mboga boda pesa itaingia kwa mfuko pesa nero mfuko oyo toko maganyere tebe aso toko mokore na raria etebe bono tigato sabe unenge sa ukyo mogusi toga endera ko bali ese tore ese Dr. Fred okemo Matiang'i to sabe ese mogo eta abanta babonsi bibo opposition yabo Kalonzo yabo Rigiji banche toegete ko mwana yo Dr. Fred okemo Matiang'i osekeronge chogusia mo wanja. Tukosikabosio soroboti bonchireria mwancho murigaria ensi ya Kenya nigegendrete gukino botugi bw'ichombe cy'amabere asorongoro Afrika iryo korosia ribagari ya guchia ase abaremi oigo abaremi bekemeri ke MSC imeye ye county ya Bungoma bagokiwe korengana no gotenenigwa kumutendere bwe body esukari obonchireria gotaikirana korwase ekegambero ekenene imeye county ya Viga Murikito Lina Tosoro namake. Abaremi kurwe kaunti ya Trans Nzoia bayure timashini 5 cyekerero cy'eshilingi $30 million nekiombe getenene tobotugi bw'ecyombe cy'amabere. Timashini ekyo kigo kikoga cy'amabere tilita kiribukianda ekyo kigo kigotanga amabere korwa sogo sareka. Omorikyo mone we wisara y'oboremi Jonathan Mweke ni gato y'abatugi abo asemeremo yabo nabo igo ni gare no gosemera buna ni go bokonyo obwo bw'etimashini borache ko bakonya asemeremo yabo. Nigo boigo amenta goteba buna na chikorigie nchira yoko basira baremi abo otwara chinguru na kwegendereria batabwatimo chandonde bwensi. Hizi kula zimesaidia sana kwa sababu vile tumezipeleka kila mahali. Hii Kenya yetu, Kenya sahi imekuwa number 1 kwa kuzalisha maziwa Afrika mzima. Because these farmers work very hard na sisi tunawasaidia na hizi subsidies ndio wapate at least nguvu ya kuendelea kuzalisha maziwa na kufanya value addition. Otigana nayo egati y'abaremi ao bekemeri kemesi bagokeire getambokero giekegambero kya Figa komotenenia emeremo monyakerogo bwe body esukari.
abaremi abo korwe county ya Bungoma nigo be murunganiria ibagwetera na goteba buna nigo bakunererigwa kobwa abaremi be bimeri binde korwa semese yeto yobonsoreria bwegeta seni gensoko erietariane Linet Kemto Wancho murigaria narayo kurwa SMS ya kurwa ensoko chi ensa emo chidaka chabutokire 30 igoro yensa emo no toika omweri mbya mona soko sanga na intwe na wegombya mona sabari kibaito ba mangana baya sangiria aiga sencherengia sidi bagari timengi makuru ase studio ya Kabere nchenkuru kwa Clinton Ndigi to ko gandroga ndagotwara hoborigario bya nyenonga gekoroga chinsa isa tonando butukubwarero tochikomera naiga tosanga mange